Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Jadi yang penting tak kan cai yang katuk kena berhabis dah baca. Dekem cai tamah mau pegah lagi. Kok beres lagi kira. kagak Ai kalau pegah ko. Cik ka thai ka liu magrib. Ka dia gayung. Kacang yang kacang itu. Oh mana? Kacang lubuh. Kacang kulit je tanah itu kan. Yang kan buka dah ada buka deh ke baca. Ai cik. Sebab bukan yang muda mari baik menduku kan ada. Cik kamu nai di kan reng odung. Macam-macam hobi. Yang cici baca no tepo no. Jino 4 ada curhat monasi. Yang katrik ke dia. Katre hiburan mangat tak dengar pegah. Hiburan ba nak dombo di kata pitah-pitah tahu yang kalau dah baca orang. Menan. Ni dah baca loi no. Ya. Beres ya. Nyo hiburan mangat tak dengar. Mangat tak dengar. Emang ya ada curhat je mangat tapi. Kau nak hai tagop mangat ki. Mangat si tapi yang ketuk pegah kan hiburan memandu. Memandu mangat tak dengar. Yang kagak pegah mangat dengar berarti hiburan rau. Nyo cai Cuk Ham dengan judul hiburan mangat tak dengar. Dari Cuk Ham Montes. Anu lu kutu di ceng udade anu lu putih ji cong limeng gapah ba udeng tulung ba bile pajieun keware rimongan kame. Betul. Beres. Yo golom dikam di mumat gate kenangan kede di jatemuen kameng ji murad di coti belah de rimung di di kumien kameng rimung kapijuan prut kalipe dale di di kumien kameng katumun boh pungung kagle lage tinya aje badan ubeteng Hai ya cu. Lu di mutu di cong bapinung tahu tu bulan tahu te bulan bak pukrui pade hana rampak le bak murung di lun kapatah cabang membuat angin gle utak katimpi bagi kakurung kepena bayun cinta hanale kepeta pegat tanyo kon uteung hana tolin tiung megah bukan le. Betul. Tindih je. Tindih ke? Benada ingat ban mandum urang naritu serung tengku bek nale ponyang tapu buat bek mukalung tiga gap lintung tutut kelami na citi gaga bak cun hab lintung mangat katekung boh campli aw mangat katekung boh campli awe ku didi mulut lampan tepiung rambut patah dun di Indrapuri oleh karenanya buluhun bek naritu surung ingat hai akhi ku cukeh putat toto yang utung mangat katunyum tingoh bekle jingki top tepung lutong top kunyet berangkah ho katet gada kutintung. Yang ingat yang muda yang tindih ya. Tindih ada. Tindih belah tengok. Ya. Tengok senjakon tu good hand yo go ke mumet ka grop buntung
pakon oh yula gada katihen hanale muwet yuara uthung megah u ijo mame santan mame mulitan batu beri muang kepelha haide rampak pakaian meakai dan ube meakai dan ube bedeng sarah gulima ule sirupet bukan sarah gulima sarah gulima ule sirupet barang katojeb serasa kaya ia krung put peloput kalua cut hap jip padum trip lawet putut dunia masa melihat si hawa baet tang yang melelet igo tuata matanyan ija put krak si ringgit si hawa baet ngui Samarinda gede merago apa cut ali 26 tali gemai belanja ia tu batiko dengan kuruti minyak kasturi ke ubat mata boleh le sakitnya hawati tu kem cut ali tu blut ngon mata megah mangat boy po ka oi pegot timpan mekujot gampung lambada megah di podin wate bulian got urang gutut di jau bira mulut bapodin mulut bapodin han eso sudot wate bulian got me abih dumna oh no mantong habalun rampawa jak lain jan lain ada lun samung tuma wassalam dari Cuk Hak Montati tengok ketemu lom si cukup beres ya Cuk Hak beres Cuk Hak jika urang beres jadi nyan cae dari Cuk Hak tanya memang kemangat dah dengar mangat ni kira Cuk dah awal ke menggetam barang Dino baca ada dah no. Apa judul? Kakumat hari ni. Apa judul? Anak Pumalema. Ya. Ha. Memang joko gawak cai. Man. Dino. Dino kang baca kedro. Syair kang baca kedro. Dengan sebuah judul Anak Pumalema. Pumalema. Ya, ban. Ni dengar ino. Yang galak-galak cai. Baik weh-weh le. Assalamualaikum kaum pemuda agam ngandara dusun ngan pekan ni ba malamnya kena lun teka lagi biasa baca karangan Atih bapinung umpung cempala berjuang darah di cung pisang no dengar beo lontok berasa nyo kusus kata hai bijah lawa lon laki hai cek media malamnya haba putih dengan hitam kali lon tulis malam barasa nyo sabah cerita gurahan aban wate tak fikir hati sang luka kebintem gurah wate terbayang anu tulo bru kali lam cinta nyo kiban cara hale jiriwang Allah ada pitamu hai bungang jumpa yang namun gata batang kelekang datempu male urang cigata demi rupiah publau atanyan wate yang ubit kom tien ge jaga lepo magata urawangan malam ngan bagah raya gejo promina demi kegata ngan sehat badan umuli mangton lantong banteka gejak jo gata ba pendidikan mulai sinan pon mupom sadua meruna membaca dengan tulisan
Taman SD, SMP dengan SMA kena ubanda sambung pendidikan langsung bapa mata pegah sigra nujo sikula udarussalam pemagu tuot lembut lagona kajun hai dara menyaka menan punting hai anu otro ubanda taja sikula be macam-macam nyam petan mak Watetamu tutungan urang Tuhan jaga bahasa anak bersopan baik berangkah tanya anak dara ingat pesan pema urangan malam ternyata jino bantro ubanda kan dijasi kula lain tujuan wate ura lala lepahna ngandonya maya ji pegot program HP bajara lala ngan WA pegat kerja ngan ane agam diketi le ane dara kadiu sedia tempat penginapan Bodoh yang lain rakan setia merumpak siga dengan langganan dijaput tente lagi yang kakak yum 2 juta menyosi malam Allah dah lagi pegah wah bacu dong barang gol lah yan ban kiraju menanta dengan lam surat kabar watelan baca ni ba uranyan sayang tak lupa darah jelita rusak mahkota gadah dengan iman tinawagata dehan tinawagata dehan ale harga dan sabla gata walau si mayam umpama badrin lam umpang baja wateta buka kulit kalembam Allah kai peh-peh go pane lang kapha apa kaluya lo nyan ban cukum tan sedih ayah ngan pama dengar berita anak kamunan malenta lepas ngan urang lingka gadah wibawa barakan-arakan sampai tan hati gata anunda kaingan hana pesan uranyan malah pun lain yang kekerja hana lon sangka anu lagi nyan lupa tak sedih watelon kira dengar berita anak kamunan anak kajidra muhab lepahna nyoki bancara tak pegat urusan mana dong hacian acara patnya cara lo mah nyan ban kamunan lah nak dile tente cedara lon tuan rika haba uranyan tapre lam uku nyoki ban berita sambungan kedua mangat takarang jino lain salim cedara salim pertama ke mandum rakan salim yang kupon langsung kepada lanteha lehnyan yang boleh jino lon salim wahai cedara lagi biasa ingat kerakan salim yang kupon langsung tamula kepada lanteha yang pon siaran oleh nyanyi no tawalam tiga kecek media gurelon tuan ke awak MC ngan yang man kamera penting lupa na nyo awak nyuarakan betul itu. Ke orang lain tak salin tigra lagi ayah muda di Aceh besar tungku samutinya bagi bancara getanya dua gohlam kenalan. Betul. Di subki pate pilih telupana Getiji-tiji raga sideh di pelabuhan tungku din tumbon pih mupom lagona bakmita belanja buat urut badan. Bangkai dirjaya ngan temtiawan samhas ditibangan delisa ulfa ke abi Daud lan sebut rijang lehnyan lamrakan ke cudhab monta terima nase wareh Islam salim kerakan nawa memada nawa kendile tinte karangan patna kesilapan meahlon tigra. Sekian dari Lontuan wassalam.
nya man tango mak nyan Melayu cak idron. Betul. Yang gam. Memang betul. Mohon tu hai. Mohon. Mengkaji sekarang. Sedih hendak kala anak-anak yang gedanya kan. Hmm. Yan kon kanu dengo wage orakan Tungku Muhammad pijai tibang cai gu baca lupa dan hayu wahai orakan kagu pegon karangan lagi berita Betul. nyangka terjadi di Nanggro Aceh Darussalam Nyo. laju gerekam wahai cedara nyokuh modenyo tidur pengadang walaupun dalam pembinaan wahai cedara Ya, betul. nyo tengah ke belajar tulis-tulis karangan gutanyong lebak luntuan pakri bancara Ya. nyo tengah ke murunolom lain hairakan matalah digonyan bujut tumapa Betul. menyo kajut tumapa kada mulang kajut tron lapangan tengok cedara Betul. jihipat cedara ya lun ngoncean diprehen kurakan pantun tumapa Nasabah le hai ce mutua menyanyan masalah gampang lagona menyana umu gebile Allah ahwate lua bulan lima gitanya langsung tak semapa ya kalau kamu runo betul nya teh tu kau tate tes dijak-jak le tes doi temping ah. betul Jadi nyan keban saudara-saudara yang kana dengar tayo syai-syai yang ka kamu baca. Yang kon mengkenang ka. Jino tak baca lom dengan tabuh syai yang ku kirim le Abi Dawud Abi Dawud. baik akhlak Baik akhlak. betul Nyanyo god akhlak syai Abi Dawud ino lun tuan baca drone dengar di tinan. Matuk Abi Dawud. Pak Muhammad Ridha pe hana kirim-kirim syai lo yo. nyo Assalamualaikum salam ulun ba kucek media yang ulun sayang penggemar jae para pemirsa pihana lupa lun kirim salam ada bagi anu cempala burung Garuda ada bamamplam yang baik akhlak siapa saja cit gop pemulia serta gop sayang Betul. papat yang gedo ho yang geja pi kebit banyak yang jin ke teman bak pegah ba pi kebit enak urang pi galak jejak duk sajan wajah berseri ia mak cit mandum galak geberi senyuman nyanta boh tanda urang god akhlak teman pi banyak alam pergaulan tu ji Siu tu yang urang god akhlak ngon tu ngon bila tengok dah kim dah Teki mudah hai pada pegah apa kau cuk kai bi KBI pun dia nyan perkok ni pun barang siapa yang buruk akhlak gop bandum pala kepada urangnya bak pegang habapi tidak enak galak temena narit kerang jekang betul anggu pegang haba ladom tekecak wahai bapa tang si gop nyan tekaboria membulak-bulak haba gelanta mejan kreh jekang tak wajah pi burukan bacut cit lage boh kruot muka jihimatam yang taboh tanda nyan taboh tanda urang buruk perut yang naji kuntut galak jitran-tran tuntut betul kena galak Nabi Muhammad cin kalian kun adalah senyum itu sedekah barang siapa yang suka senyum nyan tanda urang na ikut sunnah
Taja ubelot tapak, tadu ubelot punggung, menyogop hana tak ganggu, tak nyogop bantu dan jitim tulung. Betul. Grup are, grup jepak, grup ca, grup gunuku, salah lumpat patah tuut, salah tak grup kapatah tu. Betul. Ya. Ya, grup nayo ba. Tapaja urat nari nataja naratuki munyojaro lam lungki patata merokok tiba anak so tembi. Betul. Barang siapa yang pui tulung kun urang jamun mudah rezeki. Barang siapa yang panjang jaro kenonggop engkau Mahana mukri. Oh, cabak. Puyan dak Ah, panjang jaro tiji tuju. Yang ke puyan dak dak. Tagap thang ada tayo. Ada bak muli yang na tijem subang, ada baatan tijem ke didi, memada ono jailun karang, minggu mendatang sambung kelai. Salam mulia laju ulun beri ke Pak Puadi serta curhab, ke Emrida Ahmad serta akhi pihana tui lun beri hormat, ke Cetopian dan ke Kecik Ramuli, ke Pak T.A. Sageti salim hormat, ke ayah muda dan Tengku Asnawi laju ulun beri salim hormat. Pihana lupa lun kirim salam ke rakan-rakan pengarang cae, salam hormat ulun sampaikan kepada rakan Bak Jambu cae. Betul. Wassalam dari Abi Daud Samahani Kuda Malaka. Kota Malaka. Jadi kan hayu kecil kan? Ya. Baik akhlak. Baik. Jadi Abi Daud tengok akan kekirin lom yang lain-lain cai kena wujud baca dan manfaat kepada orang yang dengar kan. Sebab dengar-dengar nak manfaat. Juga lagi syai-syai nyo yang ka kekirim kena mandum kan. Mandum kan. Mandum nasihat ke ketayo. Jadi kalau baca yang lain dino tapi oleh sihat ada akan ketemu. Baik ne wei lah ya. Ya. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas.